Wakili Anthony Mutunga aloni ofisa munene muvyani wa Itheka kauntini ya Masaku nwenda memba ama mbunge ya kaunti ya Masaku kupeta mivakayo ya kiuteti uthukumini na kuvitukithia budget ya mwaka wa 2026 Mutunga avikite kanisani wa Katoliki wa Chekoyo kuya Matungulu niwawetakana ivathukanya cia kisiasa asiendie kuselesia na kutunga itina maendeleo itina na kumumisia mwene nthi wa kaunti ya Masaku. Boni Mutesiani Mwandikito. Wakili Anthony Mutunga watakana vevata memba wabunge ya kaunti ya Masaku mavetukithia budget ile kwa mite kwa matuku kauta kwithwa kuselewa kwa budget kwendea na utunga maendeleo netina kana kuungamia uthukumi na mwene nthi nake kwendea na uvinyika. Nitukulia aheshimiwa maitu ma county assembly ya Masaku maiye tofauti cia siasa kando na mevitukithia budget nondo at the end of the day ni mwene nthi kwikata ukumia ila budget ire pitukithwa ukawithia tuketha na thina wa jau ndawa masipitali kwitha na ndawa sipitali malelu maitu matinga maitu ni maitha mauta onamo maitha na spares tukwatiania misala ya thukumi na mena families ndi thakyo tukwatiania kwa tukulia aheshimiwa maitu with a lot of respect maiye tofauti cia siasa kando na nyini binda thukuma mwene nthi mama makuna uyola wo na kupitukithia budget ongela kana vaikitumio na kimwe cha gutuma budget itavitukithwa na kana maundu la meungu budget mekelo ni cha gutaithia mwene nthi wa kaunti ya Masaku na muno kuyanisa maundu la ngava na kaunti ya Masaku wathie mwene nthi. There is no reason whatsoever for not passing the budget. Na budget yete kupitukithia ya executive only. Any budget ye onayo mwene ta assembly. It is affecting everyone. Kwa hivyo watu waweke tofauti za kisiasa kando na tuhudumie na tuzidi kufanya kazi kwa mwananchi. Mpesa hizi ni mpesa cia mwene nthi itumekenesa nikenda development agenda ya excellence of Vinya Ndeti iende. Twakwatiania kwa ile tuna maundu maingi na assembly kiuno chetu kwenda. We are requesting them with a lot of humility and respect. Mapitukithia budget. Ndino neni wakiweta na kwithwa memba ya mena wathwa kunikila uthukumi wa serikali ya kaunti ya Masaku nonginya mambo vitukithia budget ila jivo kenda uthukumi woneke mbe wa kukosoa uthukumi utanamba uteithwa ni lovila mailite ulecha. Ni responsibility ya county assembly kuweka oversight. Lakini kuweka oversight maisaika oversight onakutana hizo vitukithia budget. Nondo kuweka oversight ya kindu kila kikiwe. Mavitukithia budget kwa ina mbeza zikata siamboika mawia siamboika maundola maile kwa ni serikali issue ya kuika oversight makeka later ondo miao ya sasia na on top of that kuna agencies mbingi ya serikali ile sikara ili ali automekiwaje wa mbesa sia mwene nthi tuna office of the auditor general tuna control of budget ku maika na fia zime na sio sia kwazia mailo bitu kwa budget nondo asindu sindu imatelewa na kwithiro na ina forum sia kumaeleze sindu ima kama na utomeki undu mbeza ibangitwa kwikata kutomiwa ni serikali wa county government ya Masaku kuma Matungulu kaunti ya Masaku nyenito Boni Mutesiani.